Simwe, join us. You are not used to this, man. Okay. I'm going to change the tune. Eh? Okay. DJ, change the tune for us. Ndebe mu maso hawe nkunda we tega ikiganza ngaho seka mbabarira ungwe nkunda we tega ikiganza mpamya ko ngukunda ni wowe inzozi zanjye zanyeretse tega ikiganza mpamya ko ngukunda ni wowe inzozi zanjye zanyeretse tega ikiganza mpamya ko ngukunda ni wowe inzozi zanjye zanyeretse tega ikiganza mpamya ko ngukunda ni wowe inzozi zanjye zanyeretse tega ikiganza shengiri yaduhaye rumwe urutanga rimwe kandi ukarumwe impamo y'Imana wowe warantwaye sukwirarira we tega ikiganza mpamya ko ngukunda ni wowe inzozi zanjye zanyeretse tega ikiganza mpamya ko ngukunda ni wowe inzozi zanjye zanyeretse tega ikiganza mpamya ko ngukunda ni wowe inzozi zanjye zanyeretse tega ikiganza mpamya ko ngukunda ni wowe inzozi zanjye zanyeretse tega ikiganza Esuzi neza kubereye urukundo eriguri nk'izurere y'urukundo babimenye bose untwari y'urukundo eriguri nk'izurere y'urukundo ngwino nyange tujye n'umutaho dore n'inka ziri mu mataha utunyoni natwo ndumva turirimba utujwi twiza turi kukwakira ugiye adacumuye kubyagaruka unuke ingoreza nezahora naje mbazaniye rwerwa mfura nziza urabikwiye musanganizwa bisabo sirita rusisi nzahora murata ninda nzahora murata ninda nyimbuto nziza nshongo y'itendeko ingendo n'ingingo byaremewe umugoboka rugama ngeze muntu mpinga nzima ngeze muntu naje mbazaniye rwerwa mfura nziza urabikwiye musanganizwa bisabo sirita rusisi nzahora murata mpinga nzahora murata mpinga ureke rw'inyambo nyamibura wavutse mu ushaka wibarutse cyombo cyumba cy'ubuhungu irebere wakabiwe narwema kigeza kitatire cya mutabazi kizere cyugamiryango aje kugutaramira n'ingazima ngeze muntu n'ingazima ngeze muntu naje mbaza
tuzaniye berwa mfura nziza urabikwiye usanganizwa bisabo sinitarushisi nzahora murata ingazima nzahora murata ingazima DJ, thank you. Abakobwa Travis and your friend, please move forward. Do you belong to the right side? Something like that. Okay. Asimwe, just move a step ahead. Meet in the front there. Travis, you will hand the walking stick to your bodyguard. This is your lover. The parents have already agreed. All the necessities have been handled. So you can now have a nice hug and feel each other's body temperature. So you gotta show 'em, baby. You gotta show 'em the real you. You gotta give 'em what you've got. No, don't let them see. That's what very you interesting. lack, 'cause you are strong. You are wise. Thank you. You are worth beyond Okay, now reasons why. you are going to show Perfect, baby. the parents. I don't know whether abagambira mwamubonye neza umukwe No, there's no bamuzanye mu murebe in the world abakobwa muduhakanya. like Asimwe, you are going to move with Travis and show him bagambira right from the mupadri there. You show them up to Muchakazi Tacha Rose there. So DJ, give us transport. Omukwano gw'omusheshe gwankute ne gunkutula omutima lali atoba ndi ku kagali omutima nsotanga kagali. You give me love in abundance, a full bucket of roses. Ampereza lukundati, I love the way he do that thing. Nafunye ono mulungi anyumire suti. Mubahanikire nuko mugarukira aho ngaho. Oh, I know you belong to me. Mwino musheshe sichali single. Amash. Ebyanje biri so simple. Mwino muganda sichali singo ngumbare mshashure mtware achiri so simple nampara ukunda tekera amaju amzima kangwataho nkatatu antuture tutu Continue. wijorije mbere kwini na shashobe kwinini sharamu mbere twini wa shashambe kwinini DJ Krcha. Thank you. We are flying to Canada. You go and show the people in Canada, Annette. Go to Canada now. DJ Tugendi. Baby, oh lover, oh lover, oh lover, oh lover. I say oh lover, oh lover, say oh lover, oh lover. What for you? I'm on that bomba.
Tide, ya oya 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 oya. Simubaka nyumide, ya kuma 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 kuma. Yechali wange ndogo, mugete wa muita boya. Yanda teka money maker, gari ya chenja teweka. Maguru ganfamba kutuse, send down kutuse kutuse kutuse. Baby take me today. DJ Krcha. We are now in Canada. In Quebec. Where? Ontario. In the south. In the north. Okay. Okay. Now. Okay. Annette is now in Canada. I think people in Africa will be getting us through the waves. So she has a gift for the father-in-law in Canada. She knows Njeri Jachikora. No. Afite ingufira agiye guha sebukwe. Turakoze tumushimire. Yagatambara kanupu kumubwira ngo ibyo mwadukoze Kayunga ntago byaryoshe, ariko byari byose barakoze kubyara. So murakoze. Travis, you will stay there, and Annette, you will extend the other side. You extend the other side, you go to Africa, just behind the waters. You stop there, and Travis is there. So ndi gusaba umubyeyi wa Travis uje juru igira imbere batera intambwe na nyina ni bari hano. Ababyeyi mwese ni byiza murizane na nyina nangwa na nyirasenge nawaze. Nandi gusaba abagambira namwe ise wa Annette nawe aje juru yigire hino na nyirasenge na se wabo kugira ngo umukobwa mwakosheje mu mutanga. Alphonse kobwo wakosheje mutanga bitari byawe biha nyirabyo. Yo nyiri umuringaje utega ukuboko. What we are doing now is confirmation of the union of the two in our culture. So the parents of Annette are going to hand Annette over to the parents of Travis. And they will be in charge until the day of marriage. We are not giving Annette to Travis now, rather to his family, but to his family to caretake until you officially get married in church. Muzeyi ababyeyi muje imbere. Hold on mwebwe muguma aho ngaho bari bafite umukobwa muzizamukuje hariya egera bari ababyeyi. Not wowe ndashaka uyu nguyu. Giye gufata ukuboko kwa Annette mushire mubyeyi wa Travis. Okay. Travis ugiye kuzana Travis wawe duhurira hano ababyeyi ba Annette. Richard. Okay. Thank you. Aho arahagije. So now Mr. Njyana ndi kuguhereza umukobwa maze umukobwa tuguhaye
murora nta nkovu afite, asa neza, dushaka ngo muzamurinde kuko twamurinze, agira amahoro kayo yari afite iwacu. None umukobwa ndamuguhaye. In English, we are giving our daughter to the father of Travis. We are saying we have looked after her very well, and we expect the family of Travis to look after our daughter very well. She's healthy. We expect her to remain healthy and even become more healthy since she has got a partner. Urakoze umusaza. Ndashaka gusaba abo twazanye ngo mumfashe dushimire uyu muryango n'amashyi menshi. Umusaza n'umuryango, uyu mukobwa mwiza cyane w'Igitego, nukuri tumwakiriye mu rugo rwacu kandi n'ibyishimo byinshi. Can you make an applause? Avuye mu rugo aje mu rundi, kandi rwose nkuko mbireba umugeni ahigira hava. Turibuze gutangirira aho mwari mugeze. Ndashaka kuguhamiriza ko agiye kubonera neza cyane, agiye kugira imbaraga nyinshi, kuko iwacu dukunda abantu, turamukunze cyane kandi tuzahora tumukunda iteka ryose. I would like to thank you so much for this wonderful gift you have given to us as a family of Boland. I want to assure you that we will start from where you have reached, and I want to confirm to you that we will keep her safe and good and health, and she's going to get all the nutrients she wants to get on this planet. We want to pray that God is going to be with us as we start from where you have reached. God bless you. May God bless the couple. Murakoze. So Annette has been given to the family already. You join the family members. Sanga bandi bana murura muryango. Not this one. The other one is. So we Hold on. We have not shaken their hands. You are not allowed. Corona. Now Mutware Njana, Travis is going to be born in the other family. Akebo ni kwa nigeramo. Umwana muhebariya now. I now place Travis in your hands for purposes of blessing him, like as you blessed him before, by handing to us a very wonderful bride. This is going to be your son eternally and eternally. Travis, you are welcome. Thank you very much. We shall love you as we loved our daughter. So you are welcome. Feel comfortable with us. We are good people. Thank you. God bless you. Mutware Njana urakoze. Back to Canada. Elvis, now you belong to Rurangara. You go to Rurangara. Travis, you belong to Rurangara there. Yes. Now this need is blessing because we are Christians and we need advice from the responsible persons. Niho ndi gusabira bwana mukuru wa Kinanira Reverend Father Francis kugira ngo uze hano usabira abantu umugisha kugira ngo ibyo bagiye gukora bitabe ibyo bagiye kwikoza ahubwo babikore kubw'Imana n'ubwiza bw'abantu bayo. Katwakire padiri nuko arangi asibure uyu mukoro neza.
Let us pray in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. God, our loving Father, we thank you for the gift of love that you gave us. You gave us life when you created us in your own image, and you gave us a good world to live in. We thank you for this gift of these two people who intend to make one home, Travis and Asimwe. We thank you, Lord. You have led them to one another. We ask you to guide them in making a new family. Let us listen to the advice from the book of Ben Sila. Tugiye kubumva isomo ryo mu gitabo ca mwene Siraki, umutwe wa 26, umurongo wa mbere kugera ku wa 4, rero dufata wa 13 kugera kuri 17. Hahirwa umugabo ubana n'umugore w'umutima iminsi yari kuzamara ku isi izikuba kabiri. Umugore w'umunyamwete ashimisha umugabo we, imyaka y'ubuzima bwe yose azayirangiza mu mahoro. Umugore w'umutima ni umugabane utagereranywa, maze ukagabirwa utinya Uhoraho. Baba bakize cyangwa bakennye, umutima wabo uhora ukeye, maze igihe cyose uruhanga rwabo rugahora rwishimye. Ineza y'umugore inyura umugabo we, n'ubushishozi bwe bukamwongerera imbaraga. Umugore utuza aba ari ingabire y'Uhoraho, kandi warezwe neza ntawe wamugereranya. Umugore utiyandarika arangwa n'ineza ihebuje, kandi nta muzani wapimirwaho umutima utararikira. Nk'uko izuba rirasira ku misozi y'Uhoraho, ni nako uburanga bw'umugore butaka inzu iteguye neza. Nk'uko itara rimurikira ku kinyarumuri gitagatifu, ni nako amaso abengeranira mu mubiri uteye neza. Iri somo ngiye kurisubiramo mu Cyongereza. From the book of Sirach, chapter 26, from verse 1 to 4, then verse 13 to 17. How blessed is the husband of a really good wife. The number of his days will be doubled. A perfect wife is the joy of her husband. He will live out the years of his life in peace. A good wife is the best of portions, reserved for those who fear the Lord. Rich or poor, their hearts will be glad, their faces cheerful, whatever the season. The grace of a wife will charm her husband. Her understanding will make him stronger. A silent wife is a gift from the Lord. No price can be put on a well-trained character. A modest wife is a boon twice over. A chaste character cannot be overvalued. Like the sun rising over the mountains of the Lord, such is the beauty of a good wife in a well-run house. Like a lamp shining on the sacred lampstand, such is a beautiful face on a well-proportioned body. This is the word of God.
Lord, you have brought us here together. You brought these families together. Bless them. They have become one. People from Canada, Ontario, people from Rurangara in Chisoro, Uganda, are now making the two families become one through the union of the children who have loved each other and have decided to build a new home together. Lord, bless them. Be with them. Guide their ways. Guide their work. Guide their love. Protect them when they are threatened. Be their defense. Be their rock. And when they go to work, give them the strength to do their work correctly. And when they meet, give them the energy to smile well and feel good. Even when they are challenged with misunderstandings, give them the chance to solve the misunderstandings by themselves and resolve them through forgiveness and mercy, rising from each other. Nyagasani, aba bantu bemeye gushinga urugo, ubayobore mu rugo rwabo rusha bagiye kubaka. Bahe kubana neza mu mahoro. Bahe gukorana hamwe. Imirimo yabo igendere mu gushaka kwawe. Bakore bishimye. Nihagira ubabaza undi, babanguke kubabarirana. Basabirana imbabazi kandi bahana imbabazi. Maze igihe cyose bazaba bari hamwe, bazahore bumva ko uri nabo. Maze Nyagasani ntihazagira ubwo bibwira ngo wabatereranye. Izina ryawe rikomeze rihabwe icubahiro mu rugo rwabo. Wowe ubaho ugategeka iteka ryose. Mwakoze cyane. So muri make ibyo byari isengesho twabasabiraga, ariko kandi nabwo ndongera ntangemo inama gatoya. Mukobwa wacu wakuze neza, ababyeyi bakureze neza, kandi urabizi bakwigishije gukora, bakwigishije kubaha. Ugende mu rugo rwawe ukore nkuko wabyigishijwe n'ababyeyi bawe, maze wubaka urugo rwiza. Abazaza mu rugo rwawe bazamenye ngo wavuye heza, kuko n'ubundi wavuye heza. Bazasange koko ibyo ukora bisa n'ibyo bari basanzwe bazi kandi ibyo bagukekaho. Urusheho kutubera intumwa mu gihugu gishya ugiye guturamo. Nzi ngo warahageze urahazi, ntabwo ari bishya kuri wowe, ariko bigiye kuba iwanyu hashya kuko ugiye guturayo. You are going to be our ambassador in this country, the new country, which is going to become your home. Please, as a good ambassador, represent us there. Represent your parents. Show that you were well brought up, as we very well know that you were well brought up. Mr. Travis, I would like to say, God has led you to the right person. This is God's choice for you. You have received to receive her in your home. She's prepared to treat you well. I hope you are also prepared to treat her well. Both of you have told each other that you love each other. You love one another. Keep that spirit. Should any misunderstanding arise, please resolve it yourselves. Never regret and say, why did I know this person or love this person? Always say, this is a challenge. Every challenge has a solution. And the solution will always lead to positivity and growth. When we see old men like these who have been talking on our behalf as parents, they have lived with their wives. And when we see old mothers like these,
they have lived with their husbands, it's not because they were always smiling every day. It's because they knew that even after every smile, there might be a bit of sadness, but after the sadness, there are greater smiles, especially when people say, I am sorry, and you say, I forgive you. Here in Africa, we love permanent homes. I understand some people in Europe and America, they live on contracts. We don't welcome contracts. We prefer to live in permanent homes with permanent lovers and permanent families. There is only one solution that can separate us: death. It's only death. And how I wish that you grow to see your grandchildren and your great-grandchildren together, and you die when you are very old men and women like Abraham and Sarah. I don't remember which years they died at, and live in a healthy condition, guided and protected by the Almighty God who made heaven and earth. And we wish you the best in your marriage. How I wish I shall be there when the marriage will be blessed officially. Mwakoze cyane, dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nkuko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungura duhe none, utubabarire ibicumuro byacu nkuko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntudutererane mu bitwoshya, ahubwo dukize icyago. May the Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Thank you so much. Ngarama. Murakoze. Ababyeyi mwigarukire mu byicaro byanyu. Noneho Annette, show Travis where to sit. Ngurakaza neza rushakaza amahirwe umwami wacu Yesu Kristo, mbese ko wageze hafi na Karinga warakorometse we ayibambe we Goma. sinakorometse ahubwo nageze mu ryangiga aho nahuye n'umwanzi Sekibi nahinnye ingokora ndayasha amazani twacoresha cindosho Komera se kuberwa mehego. Niba ndi kubesha muzabaza Peter mutagatifu mukuru w'intumwa za Yesu wasanze nimone cyane imbere yo mutwakazi Satani Ukamahinda ariko nahinnye ingokora ndayasha amazani twacoresha cindosho nuko goma. ngo niba ndi kubesha muzabaza Peter mutagatifu mukuru w'intumwa zanje Peter wasanze nimone cyane imbere yo mwakazi Satani inaharwe simbiza rw'iminega ibyiza n'ibyishimo ubugeni bwiza muri Canada ababutashe mubona amahoro ya data Kadozi bye moja inaho karamena none mofa naho abakwe banje muzasohora amahoro yewe marara yewe marara iwacu yego n'amararo yewe mama ni nyina mama yewe mama ndekuragende yego n'amararo yewe darugi yiwabaye yewe rabunani yego n'amararo yewe mabu kwa nyiramara yewe n'amara yewe marara yewe n'amara yewe dore igice cy'umukombe yewe nuko apfane badaye yego n'amararo yewe nuko apfane badaye yewe wamurekane
n'amararo yewe umwana umwe arusha igenda yewe nuko abari kagenda yego yewe marara yego n'amararo yewe manzi mwiza kandi ugira amarara yego n'amarara iya rubanda ruranyaye kandi sinzi icyo bambaye yego yewe marara yewe marara yego yewe mabukwa yewe ndorandori wacu yego yewe ndorandori wacu kandi gani murare yego n'amararo yewe sinzi yewe nziza mwana mama nzagutakiraho yego yewe mama ndakuraje yewe nzakubohera kewe yego nzakubohera kewe mwana yewe kitsoze yego namara yewe genda umenye yewe sentara kurukunda yego namara yewe usezera kurukunda urukumbuzi birajyanye yego arara yewe kandi yewe urare nanone yego amarara ayo mabukwa nyirabarora yewe ntandorandori yego n'amararo yewe kandi kari kugenda none ntunsige turajyane yego ntamara yewe mama ndakunda kandi nzakubohera yego n'amararo yewe nzakubohera kandi none kinsasere yego n'amararo yewe n'abarari wacu yewe n'abarari yego n'amararo yego n'amararo kandi nanone kandi karanane n'amararo kandi mani yamwiza ndacogora ku rugamba mwiriweho mbese muraho mwiza mwiriwe mwese muraho muze munyakire mwiriweho mbese muraho mwiza mwiriwe muraho mumfashe gutera mwiriweho mbese muraho neza mwiriwe mwese muraho wariye mwiriwe mwese muraho neza mwiriwe mwese muraho abasanze kumva umuze mwiriwe mwese muraho muraho neza mwiriwe mwese muraho ibi bintu ni Yesu wabikoze we turanezerewe ibi bintu ni Yesu wabikoze we turanezerewe ibintu ni byiza ibintu ni byiza ibintu ni byiza ibintu ni byiza Kanada ni heza ibintu ni byiza Gisara ni heza ibintu ni byiza ibi bintu ni Yesu wabikoze we turanezerewe ibi bintu ni Yesu wabikoze
tunezerewe ibintu ni byiza ibintu ni byiza ibintu ni byiza amashina yabuze nayabuze umugara ibintu ni Yesu wabikoze we turanezerewe ibintu ni Yesu wabikoze we turanezerewe ibintu ni byiza byiza gukunda ni byiza ibintu ni byiza Ayengerawe uko nabaye kuramaze ayengera wabaye ute ayengerawe uko nabaye kuramaze yawe nabaye biceriyo ayengerawe nk'umuceri wo konzeraye enyamunyura mu gakangago yawa ntawanga ingarigare ntawanga ikirumbu bakaresha we yawa nta rubandi rushire yarawe yanyazi yoroshike dorogabanye yanyamunyura mu gakangago yarawe abakobwa bakagacoye yanga abakobwa bakagacoye yarawe bagahoza umuceka we be there for you, say you will be there for me. Oh yeah, you the miracle in my life. Yeah, yeah. Mundirukondi wanyurwa. Yeah, yeah. Remember me. Remember me. When you get there, you the center for me. I only you for me. Remember me. Remember me. I wanna love you, let me do this for you. Just let me go. Where you wanna go. Baby, let me know. Where you wanna go. You didn't find the perfect one, searching for the perfect one. The life you live is the perfect life. You know the place where they go. Can't believe my eyes could see the day I found my missing ring. She invested her best in me. Yes, I know. Now so we they go. If you didn't find it, woman, pretty woman, that perfect woman, we go deep.
by your side. That God-fearing woman, that kind of woman. Lord, I told you that you're Thank you. Tugeze mu gihe cyo gutanga impano, kuko iyo dukoze nk'ibi abana bagiye gushingiranwa habaho umukoro wo gutanga impano. And for that matter, I will request Assumpta and Company Limited mudushakira akantu ko gushiramo impano hariya. The other ladies have it, the Trinity, get us one basket. Mushira hara tuje dushira impano. Yes. Ariko tugishakisha icyo kintu cyo gushiramo impano, Mutware Richard ansabye ko tumwemerera mbere yuko ugiye kuzaba umukazana we atanga impano kugira ngo abari we utanga ize. Yenda gutebutsa. Mzee Alphonse, ndashaka kongera kugushimira nivuye inyuma bw'urukundo n'umurava mukomeje kutugirira. Ab'umuryango wacu iriya muri Poland bansabye ngo nkubwire aya magambo n'umuryango mugari wawe. Mu rurimi rwacu bavuze ngo Asimwe and Travis celebration in Africa on the 18th of 2021. My heartfelt thanks to everyone attending this celebration for Travis and Asimwe. We deeply regret that we, Travis's parents, could not attend due to health issues and our responsibility to our 87-year-old mother. We could not leave Canada. Travis has been a godsend to us in many ways. From a young man to present, he has been selfless with his time to help his mom and dad with our needs. We may be a little more than biased, but we are sure that we are not alone when we say that. Travis is a man who is kind and generous. He has a heart of gold. As Travis's mother, it can be very tempting to take all of the credit for the wonderful person that he has grown up to be, while his father and I did our best to be good parents and raise him with good values in a loving home. At the end of the day, we are not responsible for the person he is today. The plain truth of the matter is that Travis is the main person responsible for who he is today. This person that sits before all of you today is a person of exceptional character. He is beautiful inside and out, and we are so blessed to be his parents. We could not have asked for Travis to be any better than he is. Believe me, we don't just say this because he's our son. He's someone who we know makes the world a better, happier place. Asimwe, she makes him even better.
than he was before, because she just brings out the very best qualities in him. We admire his ability, after all this time, to pick out the most wonderful soul mate to spend the rest of his life with. Would like to take this opportunity to thank Asime's parents, you particularly, and Florence, and Joseph Safari, and once again Florence, Agnes and Agatha, for raising such a beautiful woman. We welcome the newest member to our family. Ashimwe, she's so amazing, beautiful, caring, and loving. As such, is a perfect match for Travis. Asimwe is like a daughter to us, and we welcome her into our family with open hands. Asimwe and Travis, we wish you nothing but happiness, success, and endless love that will be born brighter and stronger between you as your days go by. We love you both very much. Take care of each other always. We love you, Mom and Dad Boland. They say so. Amashi. Uramutse nyemereye nabivuga vuba vuba turi gushimira umuryango wawe Nyakubahwa Alphonse, kandi ushimira nabo bose babaye muri ubu bukwe. Turababaye kubwo kugira ngo ntaho twabayeho abona ababyeyi ba Boland, kuko twahagarariwe n'umuvandimwe wacu, inshuti yacu Njyana Richard uba muri Afrika, kuko twagize ibibazo by'ubuzima butaboneye neza, ariko twizera Imana kuri buze kuzadushoboza. Travis umuhungu wacu twasanze ari Imana yamuduhaye nk'impano. Kuva mu buto bwe yari ari umwana ukunda gukora, kandi yihayeyo atuyamba mu mirimo yose no mu byifuzo byacu. Tubasha kubabwira ibintu ariko ntimubyemere, ariko niko byabaye. Ni umwana mwiza cyane, ugira impuhwe kandi agatanga, afite umutima nk'uwa uyu Travis mureba na wa Travis. Mfite ibyiringiro byinshi ngo Travis agiye kuba umuntu w'igitangaza ari hamwe na Asimwe. Njyewe na se twakoze umurimo wo kumubyara no kumukuza neza, tumwigisha ingeso nziza na n'uyu munsi. Ariko aho tugeze, Travis ni umugabo, noneho agiye kuba umugabo mu rwe, kandi tuzaguma turi uruhande rwe nk'ababyeyi. Ukuri kuri ngo Travis agiye kuba umugabo, kandi tuzamufasha nk'ababyeyi. Turamushimira umuhati afite kandi no gukunda, kandi tuzaguma turi hamwe. Turatwariye umugisha wo gushimira ababyeyi ba Asimwe, mwewe mwicaye aha ngaho uyu munsi, tuhongeyeho Florence kandi na Joseph Safari kandi na Agnes hamwe na Agatha, kubw'umurimo mwakoze mubyara kandi mukuze uyu mwana. Turakira umwana musha mu rugo rwacu Asimwe.
kandi twaje kumumenya nk'umwana mwiza w'igitangaza, mwiza uboneye cyane, kandi nawe ufite umutima mwiza wo gukunda. Twibwira ko uyu agiye kuba umwana mwiza, ahuye na Travis bazakora ijuru. Ashimwe ameze nk'umukobwa wacu, kandi agiye kuba umukobwa wacu mu muryango wacu. Turamwakiriye n'amaboko yombi kandi dushima n'Imana. Ashimwe kandi na Travis, turabifuriza ibyiza bidafite imbago, turabifuriza urukundo, turabifuriza amahoro mu mago yanyu. Turabakunda kandi tuzabakunda iteka ryose. Muzabane iteka ryose. Urukundo ruturutse muri nyina wa Boland hamwe na se wa Boland, Travis. Bati mugira amahoro. Mzee Alphonse nyemerera chikirize ubutumwa bwiza kuri Agnes aba yari bugufi, munyemerera bwakiri. Agnes, Uwiteka guhire. God bless you. Nyemerera kandi chikiriza ubutumwa kuri Agata. Agata wakagira Imana we. kureba ari nk'utwo kurya nuko turya mugeze mu rugo. God bless you. Receive it with joy. Nyemerera kandi chikiriza ubutumwa kandi nk'impano kuri Florence madamu ashobore kubwakira. Iryo jambo ni ryiza. God bless you. Thank you for all the support. Twasimwe Annette, God bless you. Musaza Alphonse nagira ngo unyemerere nongere ngushimire kandi ngushimagiza n'umuryango mugari wawe, kandi nkumenyesha ngo mukuru wanje Boland hamwe n'umucyara we barishimye cyane, maje kumuterera agasimu. Ariko kandi nyemerera nkwanzurire umuryango nazanye nawo, harimo Baganizi Boland ahagarara bahubira ukuboko. Baganizi Boland, nagira ngo unyemerere kandi nkomezemo nkwanzurire Winnie Boland. Winnie Boland, please, you'll be coming forward. Nkwanzurire Irene Boland. Irene Boland, give space. Give space, please, and you be swift. Winnie Boland, thank you. Irene Boland, be swift. Irene Boland. Robert Boland. Dennis Boland. Mika Boland. Chance Faida Boland.
George Boland, nyemerera nkomezemo mpamagare uriya mukobwa unyegeraga buri munsi yigira hano bugufi. uwo ni mucyara ananjyana Boland. Nakoze cyane nakwanzuriye. Ndashaka kongera kugushimira abo twazanye mumfashe tumukomera amashyi uyu muryango. Uyu musaza nicaranye nawe nasaba ngahagarare. Uwo ni Ponsiano Boland. Umuryango wacu turi ba Boland. Ko sogokuruza yitwa Boland. Mugira amahoro y'Imana. Ariko ntaricara ndashaka kugushimira kandi nkumenyeshe ngo tugiye gusubira iwacu muri Ontario. Kabana ndi kugusaba kugira ngo mududuko twacu, ariko tutaragera kuri iyo ngingo nyemerere nkumenyeshe ngo tugiye kwitegura vuba vuba kugira ngo mu gihe cya vuba tukumenyeshe kandi tugusabe abahungu bawe bazaduhekera umugeni. Kubwitumanaho ryabayeho ndibuze kuzakumenyesha mu gihe cya vuba, maze abahungu bawe bazaduhekere tuzahurire mu kiliziya aho muri Ontario muri Canada mu gihe cya vuba. Murakarama, mugira amahoro. Mutware njyana urakoze. Katwakire ababyeyi ba Annette bakira ijambo kandi badutangira n'umukoro wo guha Annette impano. Ariko bakiza, this is a special announcement. Hari abantu bafite impano zo bateguye guha Annette. For that matter, twashize hano umwanya wo kuzishiramo. Kandi kubera impamvu za COVID, we shall not allow direct interaction with her. So she will stay there. Ariko uraza ukamuhanikira gutya ukamushiriramo impano ukigenda. Urabona it is very clear kukureba muri kurebana, uramuhanikira ukamushiraho impano. Niba ari impano ipfutse ukayishira hariya ku meza, niba ari mu bahasha ukayishira aho ngaho, nuko akayakira ukamuwevingira kugira ngo aho mubyaza kurangiriza byose tube tubirangirije kimwe by'impano. Murakoze. wacu abavandimwe, abaturanyi, inshuti, abavuye kure n'abavuye bugufi, ndashimira umuzeyi wacu Simoni Munyarugerero washoboye kuba yatugejeje aho turi. Amaze iminsi arwaye ariko ari hano, twagerageje uko dushoboye ngo tumuzane. Turabashimiye mwese abari hano, mwakoze kuza. Imana ibaha umugisha. Ntabwo byari byoroshye ariko twagerageje nkuko dushoboye. Travis and Annette, thank you for coming. This is a time for gifts. Please come and help us giving us the gifts you have. Annette and Travis, we love you, we respect you, we welcome you into our family. We are a family that gives a lot. We give beyond even what we have. We don't know how it happens, but we are a generous family. And today, we are so happy. We are going to give you something that you don't even expect, or something you have never even seen.
On behalf of my family, my sisters, my father, my brothers, and everyone else who is here on our side, we are going to give you a gift of a big cow. Haifa. And then that cow has to have a place to graze. We are going to give you 10 acres of land. Thank you. Amahinga inkiteka nidateka. Mbahaye inka y'imbyeyi izabyara ikuzuza izo 10 acres. Ihiki 10 abatazi acres. Ihiki 10 ni nko kuva kugera Nyakabande. Tumwongera amashi. So turakomeje umubyeyi tumuhereza amashi menshi cyane. Thank you so much mama, you can resume your seat. Abandi twese turakomeje gutanga impano. DJ ushobora kuduhereza injana nkeya background music as we present our gifts, but I shall request Anne to stand up to honor and receive the presents they are bringing to you. Keep there and keep waving for them. Abafite bahasa mukomeze kuzishikiriza abazishaka. Hafi anga hari abazishaka. Siyaze ukwimanya myinshi umutwaro cyongwe n'unyayikire ibyo ngutekereza ni byinshi ariko kandi ni mu gihe umuza abantu tiyebenshi bizabe umuziranye uwo mu mata bateze neza mbega shenyura urakoma urya munsi utangiriye amataye ubabaza babanaga wibayigeze irabaye myiza niko byose bisimburana umuhoza wanjye wanutiye benshi bizabe umuziranenge uwo mu mata bateze neza mbega shenyura urakoma igihe nzaba ndi kumwe nawe n'umunezero mwinshi cyane ikiganza cyawe nguhe cyanjye twibagirwe uyu mubabaro umuhoza wanjye wanutiye benshi bizabe umuziranenge uwo mu mata bateze neza mbega shenyura urakoma
kumwana ukunda ugasanga ari kure cyane maze ugapimba iki kirere ugasanga utayiheza DJ, thank you. Turakomeza kuzana impano ariko kubera igihe tugeze igihe cyo kuja ku mugati. Tugiye gushara keki, ndashaba DJ uhindura injana, Annette yazane n'abasaza be badukatirira ya keki bayitugaburire n'ibindi bikurikira nuko. Ariko impano turakomeje. Impano turakomeje. Tware Joram Annette, nzi ko ari mubyara wawe, wakoze kandi kumwifuriza urugo ruhire, wakoze kandi no kuyobora neza igice cyawe cya Busanza nka LC5 Kansala. I request the team responsible for the cake to be right there. The team responsible for the cake, please. So when you move your body forward, everybody sing goes on. Come out with the cando. So did they make the people tango? Now kingdom body people tango. Come out with the cando. Tango. When you come to the night, body tango. Mukwano mupya gwenina sangula manya go sweetiza eryangeli mulyo kaloboyita nalina omukwano gugwera mu bujju engoma nenkulinda okutikule sapapa bwe nalaba abakwekasa engoma nenkulinda okutikule tondeka maziga yiyiza wondabira gweniga byendabye mbirabye obadde obuliddewo bulijjo bulidde wanga nkulinda linda sometimes I wanna chikufira kongana bantapira muli chimu ebakalakala amawanga baba kusimbako genda nawo mutufu sidda mabega gonanyolega please leave the guy alabika ndoga gachimubeera konga muketta gateyo wange twatesa tugende tutandike ekikulese baneyimba batandiko geyateleka nsuleko bange mukifuba kyo webale kutayingirawo bulijjo bulidde wanga nkulinda linda zenna nembuguma munda The team responsible has arrived. I wanna wake up to your smile every day. Please don't fight it. You know I love you. Don't you wanna wake up to my smile every day? Kati palavu, nange kuwelavu. Omu kwana kote kuinza kuntama. Sempalavu, nange kuwelavu. Best friend mokutenyweza. Yoza totanga, mukwano totanga. Yoza totanga, bambi totuka. Naingia nsio, you gave me my freedom. Nonkoletejo, you're the one to blame. Gwe manya olina, sikyalina kyenwanyisa. Wankuba tageti nali sisobola kujepena. Wayita ebigezo, abalala bye batayita. You are the true love that I've been waiting for.
Okay, we are already cutting the cake. Annette and the brothers. Annette and the brothers, we are counting from 100. 100. 90. 80. 70. 60. 50. 40. 30. 20. 10. Card. Aya. Congratulations. Congratulations. Congratulations, ladies and gentlemen. Congratulations and jubilations. Yeah. Now I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness had Yes. been invented, but that was in the bad old days before I met you. When I let you walk into my heart. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in my Okay, DJ Krcha. Stop there. Cut the cake that you are serving. Yes. Good. DJ, okay, just in the background. In the background, ikindi kiri hano ni ikindi. Barimo barashaka gu Yes. Okay, DJ Yes. Krcha. Okay. Annette ari gusavinga abasaza be. Nkabana mwe murya umutsima ndabazi. Tugiye kubara rimwe kabiri gatatu buri umwe yakoze mwake. Ubu ni woho padiri. Okay. Tangira. Uwo baraha avuga ngo amina. Kike cyose Aturwo ruhire. Oya. Utyo. Uyu mwana wa mwihemba mugiye kusapa. Mugaburira ukurikije ubunini bw'urwasaya. Ako gashaka kurya ariko urwasaya ni ruto. Mama we. Good. Perfect. Okay. Baguhe nicyo kunywa. Urabonye uriya muto mwongere. Baguhe nicyo kunywa. A drink. Yeah. Utyo. Yes. Baguhe nicyo kunywa. Good. Yes. Nuko gushembera ntari kugotomera. Kora nk'ibyo mu kereziya. Urabeshe mwa. Ndi kubareba mutambeshe. Ako ngako. Umuto yarabikunda cyane. Maramo. Minura. Utyo. Minura. Kanywe. Bagusigire. Bakongere nakawe. Nakawe sha. Nako kararyoshe. Maramo. Gutura. Uyu mwana nakora azaje arisengerera kabisa. Nuko. Okay, now the brothers are going to serve the sister. Mwese mufateho. Down. Now she can serve herself. Bose barakwemereye bari they are serving you already. Ako nako mukuru. A drink. Tamira kukurikiraho. Good. That's enough. Bose bafateho. Not you serving yourself. They are serving you, not you serving yourself. Annette ndakuzi. Annette nawe uri kutubesha. Ntabwo waba muri Canada ngo narirwa kunywa divayi. Okay. Murakoze cyane. Murakoze rero ubungubu Annette tugiye kugaburira ababyeyi. Serve your parents. Okay. Maso go muzadde tosana kwepanka yamanyi bwe
kuzaala omwana alumanya abakyala nteesobeewo muntu ekitiibwa yakuyanekera The brothers. Pretty girl, move your waist. Why you all over my head? I think you're the best. Sekira mwana munda, oh la la. Kahongwe ningekere, yikusha. My queen of Sheba, mama. She said she trusts no man. I said sikiliza muda mdogo. Nikamwambia pale utapoenda nitakufuata yo. Naye kanikazia eti chenye mwanzo. Let me be your only one. Shawty, you gonna be mine. You did to me. No, I can't control my body. Let me be your Mr. Romantic. Oh la la. What's your favorite color? Oh la la. Yeah. Yo, nikamwambia pale utapoenda nitakufuata yo. Naye kanikazia eti chenye mwanzo kina misho. DJ wakoze dukomeje twena Annette is going to give gifts out, but before he comes, my brother Martini, yes please, the chairman organizing committee, ubari kumva meza ate kwa warateguye function ukabone bari successful. It's so marvelous. So let's have the word from the chairman organizing committee, Mr. Paul Nzabandora. I will see later, eh? Okay. Mwakoze avugizi b'uyu mukoro. Icyambere ndashaka gutabarutsa abakwe bacu b'uyu munsi, abashitsi bakuru, kandi mbashimira namwe kuba mwitabiriye uyu mukoro. So ko mu zina ry'abateguye ubushitsi ndabashimira cyane ukwitanga kwanyu, mukaba mwarateguye ubushitsi bukaba bugiye nkuko bugiye. This is an accountability. Kandi ibyo inama yo maduhaye hamwe n'ubufasha ngira ngo biri kwiyerekana ko byavuye mu maboko yanyu. Mwakoze cyane. Ngira ngo ndi kurebera isaha ziri kwenda kudufata, ntaho mfite byinshi byo gukora nako byo kuvuga, uretse kubashimira kandi mbasabira ngo urugendo rwo muranyuramo munyuremo neza muri gusubira iwanyu. Mwakoze. Ngarama. Igiye kuja ku bavandimwe ba Nyanamo. DJ wakoze nawe kudutera umuziki mwiza from Top Care Sounds.
nzi ko ari mwe mufashe umwanya wa mbere muri district. Can give us some kind of transport as Annette is giving out the gifts. Please, Annette, get one for the Nyanamo team. DJ, please. Abanyanamo mwigire hino mwakire keke yanyu. Ndabizi muri benshi kandi beza. Tell your mother, tell your father, baby we late. Money go follow you. Blessings stay on the way. Any man will put the sun down on a thunder. Fire, fire, chase them. Fire, fire, chase them all away. Abanyanamo barakurikirwa n'abarurangara. Abarurangara mwe muritegura. You getting dollars. Anything for you, my account balance. See, I get this mission. Okay. And if you tell the police, them go see confusion. DJ, thank you. Thank you, DJ. DJ, thank you. Abarurangara, please. Nimwe mugiye gukurikiraho. Abanyanamo you can retire. Thank you. Abanyanamo you can retire. Abarurangara baraje. DJ, come on. Abanyanamo you can retire. Abarurangara abaramara kwakira impano yanyu muhave. Anticoté qui caché, civilisation pas maniée. C'est où ça l'on est mené. La pompe pas qu'à trouver. Loin de nous que douter. On dit j'en la matière. DJ Ras nyabuneka uramara kwakira impano ye asubiraho yari yicaye, sibyo? Abagiye gukurikiraho n'abagikoro. DJ, come on. Abakibugu murakurikiraho. Misiwa, Madam Misiwa, 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 Madam Misiwa. Onyamili. Abagikoro. Onyamili kasa. Nkafamia uremawa na iya kansamu. Yele, oh yele, yele, oh yele, amama uyale safa, amama uyanzwe safa. Oh tutu, na yosa, tutu, na yosa, besanu la yele, baby, besanu la yele, baby. Abarurangara. Misiwa, nado misiwa, misiwa, Abarurangara. misiwa, nado misiwa, misiwa, nado misiwa. turacyakomeza gutanga impano ariko abavuye ku kaguhu impano yanyu Annette agiye kwijana ku modoka, mwihute muyifatire ku modoka. Abavuye ku kaguhu impano yanyu barayakirira mu modoka, agiye kwijana ku modoka, so mwihute muyifatire ku modoka. But for the meantime ubwo kaguhu bagiye kwakira impano yabo. Aunties Florence, Agnes and Agatha, please muze mwakira impano yanyu.
you, organizing committee. Music as your serious seats. ndashaka kongera kugushimira nivuye inyuma ubupfura bwawe ukuntu watwakiriye ukatuzimanira ukaduhereza byose byo twifuza. nasabaga abo twaje nabo ngo mumfashe dukomere umusaza n'umuryango mugari amashyi menshi. ndashaka kongera gushimira mwese kandi bashimagiza kandi mbamenyesha ko turanezerewe cyane. aha rero ndi gusabira Muzehe Fonsi kugira ngo mutwemerere muduhe udukoni twacu kugira ngo iyi nkuru nziza yo kugabana umugeni muri uru rugo tuyishikirize bene wacu muri Canada, kuko itike twazifashe kandi n'indege iradutegereje. maze iyi nkuru nziza tuyishikirize bene wacu, kuko dukomeje kuba aha ngaha iyi nkuru nziza yarari iri kudukirigita. ndagusaba ngo twemerere murakarama. Mutware Richard Yana karamenya kwigira Imana n'umuryango wawe urakarama. Goran family urakarama. Mukanyura dusabye ngo tuguhe udukoni uwo mwazanye n'ukuri kugira ngo muje gusohoza ubutumwa. n'ukuri mu by'ukuri tacu wadusaba ubu ngubu ngo tukwangishe ayo mashyi. turakwemereye udukoni abana bagiye kudutunganya batubagezeho, kandi mu izina ry'umuryango wa Muzehe Simoni turabasaba ngo mutugereze itasho
umuryango wanyu Boran family, babwire ko tubakunda kandi ko tubifuriza Noheli nziza n'umwaka musha muhire wa 2022. Muri make tubifurije urugendo rwiza, mugire urugendo ruhire, Imana ibagende imbere, kandi nk'uko wadusabye ku minsi mikeya tuzaguhekere, dutumenyesha itariki tuzabikora, kubera ko ntabwo wabadukwereye ngo twe twaguhaye umukobwa umugeni hanyuma ngo tubibane byose, ntabwo byashoboka. None numutegura umunsi amasaka yeze cyangwa se urutoke rweze, muzatumenyesha hanyuma tuzabahekere. Imana ibarinde kandi bagende imbere. Mwakoze cyane. Nuko murakoze mwese abasaza, kandi murakoze namwe abaje muri ibi birori. Saza aravuze ko ibitoke byera, kandi nzi ngo ikintu kiba Canada ni ibishimbo byitwa Nyirakanada. Reka nsabe nicishije bugufi ko padiri yaduhereza umugisha kugira ngo dutahe amahoro. Rero bavandimwe, aho tugeze ngira ngo twese tugiye guhaguruka twivuge. Nutazi kwivuga yihangana yivuge byanze bikunze. Ahari urukundo n'umubano, Imana ibihari. Urukundo n'umubano, Imana ibihari. Urukundo rwa Kristo rwabadushize hamwe, nimuze twishime kandi tunezerwe, dutinye kandi dukunde Imana nzima. Ahari urukundo n'umubano, Imana ibihari. Ahari urukundo n'umubano, Imana ibihari. Nyagasani Mana, tugushimiye umunsi mwiza waduhaye. Tumaze igihe tubona imvura nyinshi, uyu munsi waduhaye umuco. Nyagasani wakoze urakarama. Kandi aba bana bashatse gusimba urugo baha umugisha. Ababyeyi babo bemeye ko abana baja kubaka hamwe baha umugisha. Rero abantu bose batwererewe kugira ngo ubukwe bubeho baha umugisha. Abantu bose abifuze kuza bakaba bageze ahangaha, ndetse n'abatageze ahangaha bose Nyagasani baha umugisha. Rero n'abari gutaha ubane nabo, ujyane nabo, ntagire usitara. Rero n'ikindi gihe tuzongere duhure twishimye, dufite ubuzima bwiza bukomoka iwawe, wowe ubaho ugategeka iteka ryose. Amen. Lord, we are asking you to bless all the people who have attended this ceremony, and the couple that are planning to build a new home. Be with them and guide them in everything they do. We make this prayer through Christ our Lord. Amen. Ubaho Imana Data, na Mwana, na Roho Mutagatifu,
nk'uko bisanzwe iteka ubawe n'ubu n'iteka ryose. Ushobora byose nabaha umugisha, Mana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Go in the peace of Christ. urakaza neza rusakaza mihigo rugatinya mu ntambara umwami wacu Yesu Kristo. Ikivugo cya Yesu avuye ikuzimu, intumwa zimwishimira yuko anezerewe none dore ubushitsi bwiza. Mutangire ubwa kabiri.